Lijep pozdrav, dragi ljudi, i dobrodošli u moju dnevnu rutinu. Dok djeca spavaju, mama naravno čisti.
Nakon svakog čišćenja dodajem ovu kapsulu za pranje suđa u vrelu vodu i natopim ovu krpu od džogera s kojim sam brisala pod. Jako dobro očisti tu krpu kroz neki sat vremena do sat i pol krpa bude baš jako bijela. Tako da stvarno obožavam s ovim čistiti. Dosta dobro očisti i ne ostaju mi poslije mrlje. Ja to isperem dosta dobro. Tako da mi ne ostaju mrlje na pločicama kasnije, odnosno sutradan. Vjerujem da ste se mnogi vi, kao i ja, bar jedan put u životu susreli s tim i došli u tu situaciju da ste išli kupiti one mrežice s samoljepljivim trakicama koje lijepite na prozore protiv muha i komaraca. Ali evo, ja sam našla bolje rješenje i jeftinije od komarnika. Znači, ja sam danas sebi pravila komarnik koji je stvarno jako malo novaca, a izgleda tako lijepo na prozoru i dosta je čvrsto. Znači, radila sam ga sa ovim lajsnama za sakrivanje kablova. Ova je lajsna od nekih 1 cm, uglavnom ja sam tražila najužu. I to je ova. Uzela sam nju, uzela sam ove mrežice koje su dosta čvrste i stvarno mogu dosta dugo potrajati. Mislim, pa neće mi niko skakati po komarniku da bi se pokidalo, ali ja to nekad znam oprati šlaufom s vanjske strane, pa evo, za slučaj da pukne, na skroz lagan način se zamijeni to. Uzela sam i ovo za odmjeravanje ili pravilno rezanje ćoškova i tako. To skroz jednostavno s tim raditi i bude vam baš uredno i fino. Pilu nisam kupovala, pilu mi je tata dao, jer on je imao 2-3 viška, pa mi je dao jednu. Ali možete to odrezati, ako nemate pilu, možete odrezati sa dosta oštrim nožem, stvarno se dosta lako reže. Ove lajsnice možete naći i u smeđoj boji, znači u bijeloj i u smeđoj, ali sam čula da se mogu i prefarbati sa sprejevima u boji. Tako da vi koji imate stolariju u boji možete bez problema prefarbati ovo. Ja ću vama pokazati sa unutarnje strane prozora kako da napravite komarnik, a vi to radite sa vanjske, da se ne bi zeznuli. Kod nas je jako vruće vani, pa jednostavno ne mogu na ljesu biti van da bi vam pokazala, ali ću vam pokušati ovako objasniti. Znači, gledajte da vam ovaj spoj na stolariji koji ima bude neka granica ili mjera da vam se tu spajaju ćoškovi koji izrežete. Mjerite ako je potrebno i 2 puta. Znači, ovako da vam tipa ide spoj, da vam spoj bude tu na ovom ćošku. I kad ste tako omjerili i izrezali duž cijelog prozora, otklopite ove kanalice, znači otklopite ih i otklopljene skidate u trakicu i lijepite na prozore, odnosno rub prozora, tako da slažete komarnik. Znači, njega ne možete složiti na podu, ali ne može vam to biti onako baš fiksirano na podu, jer on ima ljepilo, morate ga baš lijepiti komad po komad da složite komarnik vani na prozoru, odnosno na okviru od prozora. I zatim stavljate mrežicu prvo na ovaj gornji dio, prvo tu, pa onda na donji dio, tako da vam bude lakše. Znači, kad mrežicu zategnete ovdje gore, zatim odmah idite ovdje dole, pa kasnije bočne strane dotežete. Meni je tako bilo jednostavnije, ali treba će vam još jedan par ruku. Malo je teže staviti mrežicu u ovaj utor kad imate samo 2 ruke, pa pričvršćivati dok ne skužite na koji lak način usjeda ovaj poklopac od ovih kanalica. Cijeli postupak izrade ovog komarnika je meni trajao nekih 15 minuta, jer sam bila sama, a s druge strane je pržilo sunce, pa nisam nikako uspijevala brže to napraviti dok sam skužila kako uopće da na jednostavniji način zakvačim te kanalice. Nije baš preporučljivo da lupate s njima čekićem po njima, jer
mogu popucati. Možete vi to zamijeniti, taj poklopac, nije tu problem, nego ne usjedaju baš tako lako ako lupate nekim čekićem po njima. Baš morate lagano ići i dok one ne kliknu, kad kliknu to je to. Zaklopljene su. Komarnik dosta dobro drži, dosta je čvrst i kažem vam, stvarno je povoljan. Za ovako malo novaca vjerujem da još niste ni shvatili da se može napraviti komarnik. Meni je žao što nisam ovo radila i prije, jer sam sigurno do sad dala 250 eura na komarnike majstorima, a da sam znala za ovo prije, vjerojatno bi ih sama napravila. Sad sam za nekih 13,5 eura, koliko sam ja uložila u ovaj materijal, napravila 4 komarnika, 2 sebi i 2 mami. Kod nas su trenutno tolike vrućine da imam još na 3 prozora napraviti komarnike, ali nema šanse da radim to s vanjske strane dok su ovolike vrućine. Čekat ćemo da malo popuste, a ja ću vam ostaviti slike i snimiti kako sam ja napravila svoj komarnik. Ove viškove koji vam ostanu okolo možete poslije sa skalperom obrezati, odnosno višak mrežice koji vam ostane. Ja sam uglavnom prezadovoljna koliko novaca je plaćano i kako sam to super napravila. Ja se nadam da vam je ovaj moj video bio od koristi i da ćete i vi probati sebi napraviti komarnik i uštediti novac. Za sve vas koji niste, slobodno zapratite moj kanal, besplatno je. Hvala vam.